Singane zakwethu ngingokwangema ke mina le ndaba enzana ngoma la uJehova onyazi lezulu ukuthi sekhona lapha khona nje sasihamba ngonyawo sibancane mhlawumbe sifike ngo-11 ekhaya sifike ngo-6 khona elinda silapha ke emzini omkhulu wakwaBheka uZulu asiqala ukufika lapha engenza kwethu abanye basho ukuthi nange lo muntu lo akazi wakhala nyoni hayi ngaze ukuthi masifuna indaba kaShembe sikhuluma indaba lo mzo waBheka uZulu ngeke siphela amandla uthe ngale kwaKuthangi sathinta ubabala ekhaya bakuThelezi yithi mina kuThelezi ingane kunengane uma ishawa ingane eyiveza ndlebe ibaleki ngalali la ekhaya kodwa ila ekhaya ithi mayishawa ibaleki yolala esibayeni ibisigada ubaba uma iphuma eXhibeni iyongena elawini isiyaphuma esibayeni senkomba iyongena iyolala eXhibeni ngoba ingane yala ekhaya ayikho indawo enayo ngaphandle kwekhaya nathi ke Shenge sifana nalezo ngane nalo ngane leyo eyiveza ndlebe nengane yasekhaya ngeke singakongqonqoza kuwe sikhuluma ngaloya muzi ngane zakuthi emzini ekhona yonyazi noma unyazi singalakhela phezulu esibhakabhakeni lo mzi lo uyokuphuma lapha ekuphakameni uthi ngila mfundisi uGcwensa siyabona ukuthi sifundele phakahlophe uthi manje sengifana nentombi makuthiwa iyogcada uma siyiphumele eshashalazini ivele siseyibwele eceleni bese siyibuka okugagubayo abanye basho ukuthi kazi lo ikhona into ayaziyo lo muntu hayi ngale ukuthi asazi lutho kodwa asazi ukuthi uShembe kakhulu lo unyazi uNkulunkulu amen ithi nyanga izolo ilanga ithi hayi ungabovele uthi uShembe uNkulunkulu umuntu uzongakuzwa kahle ithi boqala umtshela umuntu ukuthi uShembe wenze u1 no2 ubusubuza kuyethi lo muntu njengalawo ngathi uyini amen wena uzokutshela ukuthi hayi ayikho into engayisho ngaye ngaphandle ukuthi uShembe uNkulunkulu amen ngeli ilanga ngesikhathi sokuthi ngolokosazana enye insizwa ibulala umuntu sebaye omthimkhulu sebathatha bayigcina endaweni yayo base bezi into zabo abantu into zasemhlabeni lensizwe boshiwe njalo ukuthi mayilele iphuphe idla impethu ivuke ekseni ukudla kungavuki kuyasontoka lapha ejele uma ungaphendukanga lapha ejele hayi ukukhulu ufana netshe beze abanye ngoba njalo uShembe uyagcina bathandaza hayi lokho efikile umuntu uma ifika kulensizwe lele lapha yosivile afika ayiphakele lezi impethu kuyavuka ekseni akusavumi inhliziyo iphendukile bathandaza behluleka wase kuya komagcina uthi singomagcina thina yayifika kumahlombe umofika ibuza ukuthi zitheni inyanga ngoba thina ithemba liseyinyanga ukuthi hayi luthunyazi ngabagenge lezi zokuthiwa ke iphile lempilo ukuthi base yayisinganga basemahlweni abayaziyo bese kuya komagcina ukuthi hayi madoda nanga umuntu esenkingeni bese kubikwa bethi hayi bese yikhulisa ukuthi hayi ekuseni asingaledli iphalishi sifike siphake nje ekitchen siyobeka bese siyoyithandazela luthi ukuthi zayifike zithi la ekhaya zithi hom bafowethu hayi la sisenqabeni konwathi abantu base Korinte wokuqala noma besibili 13 ithi mase kufika ukuphelela ungaphelele kuyaphela tupombela ithi lezi zindlu lezi enibonayo ziyozalela inkonjane yila enye indoda nje isonta khona la ngibize igama inqole emakhanda emasondo inyoka emakhanda elapha elinda ila eKings Park eMabhida yafika le ndoda yawa ngedolo phansi iguqela unyasi phela nizonke nje ziyoguqela unyasi ithenye indoda ndiyabuya kwindaba njalo yale ndoda ithenye indoda ekade benonyazi lapha besemza nayo ithi hayi mina ngeke ngiguqele lo sibanibani
Ye ushembe umabona ukuthi yabona nje basilapha nje uyasibona eselithu ukuthi sila inhliziyo zethu zikuphi. Amen. Lensizwa ibisithi nyo emakhanda kethi hayi itshela uhlabi hayi ake singenela irank enani. Ivele ingene rank thawu ninjani madoda iqhamuke lensizwa iwe phansi ngedolo abayibona thawu ndoda wasoguqa ngithi nama ngazi kwenze nje mhlawumbe ikhona nje la ithi nama ngazi kwenze ngibona sengiguqe yini umuntu lo shembe uNkulunkulu ekanza kwethu. Amen. Angibele kulensizwa le yalapha eSville bese zisho lezi zale khazi hum uthi uthelele lo ogulayo ngoba segula phela mongasathi uyagula ifike into yasezulwini ufika uthi ngolenkosazana luphethe lihamba nalomuntu lo owabulawa lomuntu uthi kuyena uyafuna ukuthi ngiyongifaka ezulwini uma ufuna ngongelisa ezulwini thethelela lo muntu amhlaba abangcola bayizamthini angiphili ufika ushembe angijabula sengikhuluma ngane yona manje bazomela impolo ufika ushembe owuthi ngolenkosazana ufika ejele kodwa uhleli lapha emzini wakhe ebuhleni ufika ejele ebusuku ensizweni engasandi uphethe umuntu owabulawa lensizwa uthi kuyena uyafuna ni uthi ngiyokufaka ezulwini la phela ushembe unezulu. Amen. Ithi kumahlombe ushembe uthakhona amazulu ithi kodwa ushembe uno first grade wezulu akekho umuntu ongafuni ukungena ezulwini lika shembe. Amen. Ushembe ke mayikhuluma into engane zakuthi akaza ngahlayi bengincokola awu uyafuna yini na uma ufuna ngiyofaka ezulwini thethelela lo muntu owabulala uthi lo ufika noshembe ngiyamthethelela baba uthi inkosi ibusise banyamalala yaphila lensizwa ebengasazi ejele. Amen. Mhlawumbe bayazi abaningi lo ndaba. Ithi kumahlombe ingane zakwethu la lo muzi le ndawo isincane asabonani la yayima yona ayifani nenyanga izulu yafika ebuhleni yakuchakamani wepulpiti yona itafuna nje lahlala phansi kanje kube nombhobho lo uma njengale lento lenkosana ibisikhuna umbhobho unoyibhikhanisa ibekwa lapha isiba ngasendini esonto esisibeke lapha ukuvela ungayazi ukuthi kuthiwani lakhulu ibandla silibuke ibandla lamaNazarethe ladlondlobala ithe sifike Cape Town kulanyaka yathi yabona nje ngoba ngiphansi onyaweni leAfrika nje ngiyaphezulu esigqokweni uyafuna ukuthiwa nje ongisebuyiswazi eMozambique kuyakhiwa nje angazi noma iZambia ni khona izwe elimfuna phakathi kweZambia neZimbabwe wena ke angazi ngoba asaphela amacala khona bebheke amacala asihlula amacala kodwa abantu bathi thina sihamba nokuphelele. Isho njalo kumahlombe ithi iManazarethe kuza isikhathi lapha khona oshembe baningi kodwa wena ushembe ufuna umphuze ngoba uma umgcobile kuyofika umoya kufika imvula aphephuke kuwena. Ithi kodwa lo shembe lo enombona ngathi wena yena niyombona amakhosi mangaka amakhosi unyazi lwezulu eselwaphathe ngezandla la uqinise emanzini wena ungasitshela mangaka asazi kodwa abayikhonja mayimabili emathathu maningi kodwa lesikhuluma uNkulunkulu wethu onyazi lwezulu insizwa lemadoda enamehla ahlaza mayikakubheka uyucabanga ukuthi hayi akekho umuntu engimkonetayo konje akekho umuntu engimonile ushembe ngane zakwethu lo unyazi lwezulu uthanda ungathandi uNkulunkulu. Amen. Ake ngixoxe indaba yakithi ephatheni noNkulunkulu kaShembe mhlawumbe abaningi bayayazi indaba nje ngijwayele ukuyixoxa kunentombi lapha ekhaya adifunda khona la emva kwethu siyasuka ngesikhathi selantu uza la workshop uma sesiwa khona eseyotho sehamba azophambana nensizwa manje impingele ukuthi hayi ngingayinaki lensizwa abesethi lo muntu hey wesisi
lenyanga yakho uboyikhokhela njalo uthi ngithi dlengelele ngikhuluma ngoNkulunkulu kaShembe yami ngikhuluma indaba yakithi ingane zakwethu uthi ngithi dlengelele uthi abesithi mina ngu-blue bunch mina uma into umuntu ngithi ngiyithatha ithi ngiyithatha uyabona isikhwama sakho uthe umuzwa lapha ngathi isikhwama lesi umnyama obovu ngiyasifritha uthi uthe ngisasho njalo kwaqhamuka indoda efaka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama yathi hhayi ungambani ungasithathi isikhwama sikalo Amen. kwaqhamuka ngiphile kwaqhamuka indoda efaka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama thina kasiyazi indoda la ekhaya efaka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama elinophapho elibomvu ngaphandle kaphuza imvula Amen. uthi wathi hhayi lo ungambambi lo usithi hayi wena mphelezele aphephe uphepha kwakho kusezandleni zakho wamkhipha wambeka lokho umshali wagibela uba lwaphinda embili Amen. yeyi uyabona loya muzwa waphalapha iy'ngane zakwethu khona izinto sisebenze nazo la ake ngibona umpokalanga nanguya nalesi za engende kakhulu yakwaNdebele uyabona iy'nkinga ey'laphaya kuleya ndlu mawungena kuleya ndlu singiyahleba-ke bangamzobanini uma ungena ngingene nekuseni amkhokhela nisakwazi ukungena lapha nkosi yami sheku uma ungena ekuseni uzwa ukuthi khona into oyizwa ithi kanje zwi ngoba sekungene izoqhamuka emakhandakhanda ngomsombuluko asalale bafowethu sizokhuluma leyo ndaba sekuphakameni loya muzi kwaprofethwa ngayo kwathiwa ithi inkosi ilanga lamalanga sasikhona ithi kuyokuhamba kuhambe abantu abantu bedlula bathi kwakunomuzi wowula uyophela ithi kodwa kuyohamba uvuke umvukile-ke ngane zakwethu umuzi wasekuphakameni uvuswe yini ukhona nje ingane ade ifikile zala ekhaya emkhokheni ingane zakho intethelelo embili ilethe i-toilet lalapha busho phabanzi sayibushe zabe zangane zihamba ngemoto entsha zilethe into kaJehova bathi nokuyisethi kule Facebook baletha usinki baletha i-toilet seat ifakiwe nje lento bantakwethu zinhle lezangane bathiwa nginemali nenkomo nje ngabe ngiyithatha zombili enye iyohlala ngoma enye ihlalela ekhaya manje nguthwanguke ngenza ukuthi anginalutho kodwa kuShembe unyazi lezulu uzolibhala ebhukwini lakhe abhala khona abantu abathandayo lezi zengikhuluma ngayo ifaka u-swimming board le yakwalanga ayifaka u-swimming board ithi com cake anomqasha yini makhe nisebenze emzini yethu nalezi yaNdebele engende iphi oyibona ngoba hey lezi zengiyakhuluma ugesi ayiyabukisa ngawo uyabona emadolobha ephambili ibona lobufekefeke bamalambu afakwe yena umfokaNdebele lento bayenza ngothando laba bephuma ekuseni olanga ngo-3 ekuseni lokhu bengene usuku lonke usisi umuntu othemba lakhe kuJehova abuye uyofana nentaba sesiyoni kusho njalo uJeremiya bani verse 8 no-9 ithi ubusisi umuntu othemba lakhe kuJehova uyofana nentaba sesiyoni anakuzanyazanyiswa kunabantu abamthembayo uShembe nabamthandayo uShembe abazuthi zonke yathi umvangeli umdluli izinto ezinhle zifanele unyazi uma ukhuluma ngoShembe bohlukanisi ngoba sikhona phezu zakhona lezi ngoShembe uthaki mina ngikhuluma ngoShembe unyazi lezulu uthe ehlala esihlalweni insizwa yaseShowick ingane ebhasi yathi Shembe omusha wayengathi igama ukuthi unyazi lezulu yathi Shembe omusha ibhasi liphenduka lavuka lama ngamasondo ibhasi ubani lo ikhuluma izinto nje uShembe uyakhuluma into ungakholwa asho igama elibelinye asho angasho abemaningi athi inkosi ibusise lizophuma nje isonto emini bazoya bayibika ufika akhuluma into eyodwa njalo inkosi ibusise ufika noSheleni zobeka uSheleni ufika nemiliyoni asho igama elilodwa athi ngoba uShembe uhlola inhliziyo amen lo Shembe lo uyasazi nje ukuthi inhliziyo zethu zikuphi ziphesha kothukela kuye
ithi kumahlombe ilanga ithi njengoba silapha emzini wasephakameni nje kunabantu esinabo la abangekho la uthi kunabantu abangekho la esinabo la ngoba khona umuntu ongekho elinda njengami nawe nje kodwa inhliziyo yakhe lapha uyayibona nje inkanyamba isiphuma isinqa kumjiva iyongena epulpit kuloya muzingane zakubayaza abadala uJehova oyehlala ehlahle kongumthombo ongaka umkhulu kawona awifunde kuthiwani kwencwadi ngikhuluma ngey'nhliziyo inhliziyo iyakhohlisa nakho kukhona abantu uyona nangishobela ukuthi hawu uyabona mina ngigcotshiwe mina obiyela laba balutho yonakele kakhulu ubani ongayaziyo ngoba uyaziwa ukuthi eyakhe inhliziyo ikutshelana awuqhubeka kancane mina Jehova ngihlola unyazike lolo hlala phansi ufika kwenye sizohlala phansi njalo isho njalo kumahlombe ukuthi kuzisikhathi lapho abantu abothi kusenkonzweni bebebuka ihlakala ngoba abasayifuna abantu inkonzo ende lo muntu hayi uyasibhora futhi thina nje basinano kuso yabona nje kuso mobhe kuso bami kuyiphuthu nje abhekekina kahle ukuthi ngikungena nalento nje ayi kunqondoda enobuso nje okuncwaba afune ngibe isikhathi eside phambi kweningane zakwethu kodwa sobabaza uNkulunkulu bakashembe Amen. uyabona lokho khalayo yasho kumahlombe yathi kuzisikhathi lapha khona ukuthi makuhlatshelwa esontweni ukhale omfekefeke sasingazi ukuthi ukhuluma ngani ikhuluma umzi wasebuhleni sasingazi ukuthi ukhuluma ngani ethi lo mzi lo ile ndawo isincane asisabona lithi njengoba ngilapha nje angisakwazi ukubona umuntu olapha bayazi abadala uthi uma usethempelini ubuke endlini yesonto lapha amakhosikazi ayihlala khona ayiseze aphuma ethempelini agabhakela esehlala semnyango endlini yesonto lonke ongena khona inkosi eyinsizwa zaseyihlala zothi shayela ngegama ithi asabonani njengoba ngilapha yasithi kodwa uNkulunkulu uzolenza icebo nalikhona sasikhona kuthe nje emva kwesikhathi esincane yathi hayi umuze siyabona manje usowehlisiwe emazulwini ulenga ngey'ndophu ezine Amen. sasikhona engane zakwethu kuthe phatha yathi lo muzi lo siyabona manje sowehlisiwe thina boshembe sesingaphosa itshe ulifike khona lapho esakhona yashintsha ibhanti kwasuka isiphithiphithi ephakameni sasengesiphumela pha kwasuka isiphithiphithi saphuma ngesamagundane mhla iphuma inyanga izulu kukubi kunuka uhlofu abantu benukelwa igazi sasikhona iphuma ngoyathi mayiphuma ibhekela asangazi ukuthi ibhekaphi kanti iyembeka amakhosi yabusekela inyanga yezulu lobunazarethe uyabona umuntu mabe mhlawumbe ubumba imbiza bayazi ababumbayo uthi uyabumba ubumba lakho lubhidlike yabusekela madoda insizwa yayidelelekile ngoba ifihle lapha kunesifla wothi njengoba nizohamba nebuhleni manibuka pha esango lapha kudlala abadala khona isiflati lapha esimhlophe lapha esibheke nje enzansi ngapha ukuhamba ngapha yayihlala lapho-ke le nsizwa yasezulwini ihlala uyibhetshana nje uthi akube ngakho half a meter ungayinaka kanti hayi umsekelo omnazaretha Amen. ithi ngumahlombe ithi abantu bathi ngithanda ukuganwa kodwa mina bengithi ngifuna ukuthi emva kwami kuyosala kwenzakalani hayi sengibonile akho lutho yasithi-ke konke kuyophuma endlini kamfowethu yembiza nje ithi umfowethu thina sasimbiza ngokwabo omncane uyangifakazela mshumayeli kudla kwicala lithetha ngofakazi sasimbiza ngokwabo omncane ehlala esangweni laphaya apha mangama yabusekela ithemba ifike ebuhleni ngathi mina awu kodwa ube namawala umuntu uyahamba ithembe laselangaka ithi ngumahlombe la ekhaya kunesono sokusola uNkulunkulu akubeke isono basendaweni engafanele uNkulunkulu akubeke icala endaweni into oyisolile cha Nkosi yamakhosi ngangasoli inyazulu izulu ngicela itethelelo ngangukuthi awuNkulunkulu benehaba sasilokoza kulela thempeli ukuthempeli nje kwenyanga e10 engengaki lagcwala ithempeli lanwetshwa laphinde lanwetshwa futhi ihlala kuTebetebe imakutebetebe inkosi yamakhosi namhlanje sihlala isingene futhi mayiqhamuka egoli yehlele phansi
njengoba ngikhuluma ngelinda nje ilinda lihlala oyitafana uko half a meter noma imeter ihlala ibheke enzansi lapha emzini kamfundisi uThelezi ihlala phansi kwesihlahla kanje zingane zakwethu sabona kona la kulolu hambo sibona uthi ingumahlombe ithi kuze isikhathi maNazaretha lapha khona kwingababikho into yobahle emhlabeni njengomNazaretha yiso kwenesikhathi Amen. sikhula thina sasineminoyana ekhanda iy'nolana ziyibomvu uthi amange ngemva kwakho usobona siyazo seyalunywa la angazi kwakwenziwa yini iy'nwele bomvana kuzinwele zethu ezamanje sezizinhle iy'ngane ayisenayo iminoyi sivele thina kuyihlazo kwayinazaretha bafowethu uyabona uma uyiNazaretha ungathi umuntu ongasile ekhanda kodwa lo nkulunkulu wasihlalisa wathi hayi hlalani nje la hayi manje asesihamba wongaphatha umbhobho ukhuluma indaba kaShembe la eThekwini kuphi khona hayi wokufihla ithi kumahlombe ilanga kunamafoto lawa ayakhiwe ngothayela ithi insizwa ungabe uhamba ukhambisela ifoto ngoba uShembe uyothukwa uNkulunkulu mayithuka uShembe ngabe uveze ilelo foto lelo uNkulunkulu yombeka unicala anibona uma ulifaka le foto ulifake ngaphakathi ebhantshini asekho nabana uyathi ulifihle ngoba yethu abantu badala yini le abaphilile laba bantu ngoba uNazaretha uthatha ngathi awuphilile ekhanda hayi manje sisafika abantu siphilile ithi inyoka emakhanda benikhona ithi kuleli bandla ayikho into besifundiswe ngekho yasigcina athi uthi labantu ngisho abaphilile emakhanda abo uthi-ke kunamakhosi la ahamba nathi hayi siphile kahle kani zakwethu siphile saka nje uyabona ukuthi apha abantu abafundile la ungaphamba abanamajazi hayi ngalinye ngamabili ngiyabonga bafowethu uma sakwazi ukuphila bakaShembe sengihlala phansi sekufike nosokhasa kuyasinda amajaha ubesaqaba ntweni baphela phesha ukuthi babe bathi kuhlikihlikihla sengiyasindeka manje sobalisa sengizohlala phansi kuleli khaya lala ekhaya ngithe kukithi ngimtshele la uzoyifakaza ukuthi lento ngisho umkhokheli ngitheshenge ingane ivezandla ibaleke ingabuyi ma athi shawa kodwa yala ekhaya ifika ikube esibayeni ma kuba bese iphumile ibhokola la ekhaya ibuyile ingene endlini siyabonga kakhulu ingane zakwethu kuney'ngane zakho la kutheni lezi zomkhuluma imfishane leya ayimfishane njalo ayide kakhulu yeza kumshumayeli ezokhuluma ukuthi mshumayeli kwabheka uzulu kushoda amalayithi wey'hlanganisa insizwa zakhipha u-3,000 nempakahlana kuhamba wathenga amalayithi isehotela lapha uNkulunkulu amusa Shembe ma ungena ubuke ephaseji uvele nje uthi awuyisehotela akuyangena uyakudlule nyoke emakhanda amadoda awizofika bafethu wathi uNkulunkulu angisenze isho njalo kumahlombe ithi uthi uma uthandaza uthi ngicela uNkulunkulu ungithande uthi ngoba nina anazi ukuthi uShembe uthandwa kanjani ungathi uNkulunkulu lo unyazi angasithanda bafowethu ngoba lapha siyakhona awungeni ngokuthanda kwakho ungena ngokuthandwa uShembe ithi ngelilanga enkumahlombe akubothi makwenzeka uzwa uphelelwa ngamandla nothando uthathe ingubo yakho uyiwashe uyisoke kahle uyifake epusimendeni usufaka uzamlandela kodwa uzungumthuku uShembe uma nami nawe kwathi makuhlala unyazi waba neyinsolo lisekhona ithuba Shembe angibonanga ubukhulu bakho uhlala esihlaleni ngizocela intethele lawo umthethelo lezono lwe uyosho igama lelo athi inkosi ibusise kuba kwenele uma wawulinda icala uthi baba ngangilinda icala nkosi yamakhosi la kwehlula icala kodwa ngamanga ukuthi abantu babuthanga kawena yini babonana ngizocela intethelo nkosi yamakhosi nganami ngizokula nyaka ithi unensizwa yethi hayi ngizophazamisa uJulayi yabuya uma ukwazi ukuyisola umuntu usuke uthanda uNkulunkulu
Amen. Angihlale phansi ngane zakwethu ngegama elilodwa ukuthi ushembe unyazi lwezulu uNkulunkulu ekuseni uNkulunkulu emini uNkulunkulu ntambama uNkulunkulu ebusuku uNkulunkulu phansi komhlaba uNkulunkulu emkhathini ungathi ke siphambene amakhadi asebenza kahle Amen. ithi fika lapha iphakameni ithi hayi njengoba sinakhe kanjena nje hayi mina awukathi isikhathi uzothi uyena yabo ukuthi sengihlala phansi inkosi kusenikuzwile